Ukurtong ka National People's Party uba penyak sing siem ula job ya ke election shiteng samai na kapenta ka Mauring Keneng Assembly Constituency. Uba penyak sing siem ula tam ya ukurtong baklan jo ke Kongres uba Highlander Karmalki da 6,000 plus pa khandria vote. Na kaliang ukurtong bajob uba penyak sing siem ula yo hadu kat 1,000 shispa nyopunyo vote. Bad ukurtong ka Kongres ula yo kat 4,000 lais pa ndripue vote. Ukurtong balai uba Norbert Marbo balong ukurtong shimet ni independent ulayo syajar South Park vote. Ukurtong independent uba Esron Marwen ulayo South Park Prapusan. Bat ukurtong independent uba Arbiang Kam Karsokmat ulayo Arspa Katsau vote. Kasuki no mikmat na kabenta ka Mauring Keneng Assembly Constituency kala telino hadian ke jingklat no jong UMLA uba David Nangrum. Hababun ni kisnong kiberan pok mau keneng kia kenduk te ngi bu syabe hakmat ke ba hoy sisnem sobanai kanam long ke ba laklut ya baron henry ngin hapat ben bu no ki kimat ki bakam kongsan ben prioritize no ki jingtre kum ka umbam umdi kalenti singkien ka surop bersuk kali kawan nang ta kanika healthcare kanika healthcare ke jongi ke ba naka state government ba kiwe ru te berkunjuk ru namtaki kam nongrep ki babun bah ki nongrep ki safa bah kam tam nadu menship senam bawan kini ke pandemik COVID-19 ngi kwa ban pej kini berkunjuk ru ka kani ke jingjob jungi menta kani kenti kandai be ke jingkermen namta kitu ki bedok ki ba rangli ki juki namta kitu ki ba si bedong dan kam shisha ke jingirap nangi ki nomik mat kam tam na government pai ba hi baro ki ba dan haman ki shnong man ki dong jong kanika khatlai mo kaneng constituency ki ba lashania bat ki bala ai ke jingkershan yengi hakani kenti na kamenta ke jingkelah te ngaso burom hadu kata ye ki pai ba kila shim ya kanika rai ke ba si ke bah nam tajungki bat ngaso ben ong bakani ke jingjob jungi hakani kasngi kanam dei ke jingjob jungi kum candidate lane jong ka party lane jong ka government dei ka jingjob jong pai ba ka khalai mau kene constituency bat ka jingjob jong pai ba hakani ka jelame ke dia gro kawai na kamentaban wanra ke jingkelah hakiliang ibobun yo mesema ba kipai ba lalong kumung nuru kisania ya ka NPP bat kumju ru ya ka UDP namarngi penjeng bro lai tali de hapo mau pelang i job i Pak Eugene badai naka partner sidoni naka liang jom ka UDP bat kini ke atli pe lagi job i kawai kerja bala bat kawai kan mau tengi sro ngu skumburom ye ki pai ba nak sebut bat yo i ya ke jing don kan jong bani ban nang ni sikmat ni nang pentau susu di kam ke jing bangin trai bahan kan tadi pai ba ke jalan Serkaman bisa, nama man election nunu barem ukuno baik ba, hek bisa. Dia kata ngatrai kam desu ke bertemai, dia ke allocation unu kandidat barem usuang baik mengirim nomor bagi ai bisa. Dia kata ke ba julong ibu bro, dia kata ngamla kan, ong bangan pen bungu hangai ke ba kadu kalau mau di undon keseram undon lupa. Nama bahasa ni agi baik ba, dia kandidat, batunjuk ke parti ngatrai kata ke kam.